bab 263 كريات الصالحين تاسعين تحريمك في هرم واحتقار المسلمين يبتغوا الجلد به قال الله تعالى لدال يا أيها الذين آمنوا لا يسخروا وتجلوا وتيبتوا قوم من قوم يمدهم بهم أفانا تجنا أن يكونوا لبلاتوا خيرا منهم برب بمؤجد ولا نسان وناسونا بكدهان الجلد من نسان يمدهم سنة بهم ما يلتوبة أفانا تجنا أن يكونوا لبلاتوا خيرا منهن ولا تلمزوا وتهم أيبن لأنفسكم ولا تنابزوا وتهم jammindir bil alqabi jammoje koton bugodir jammoje bi islismul fusuq boni inde fasiki yagal ben badal iman bawo inde gondinaayi ben wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun wa qala ta'ala waylun bone wodani li kulli humazatin wonande kala hum jotoɗo goɗɗo lumazatin aybinowo goɗɗo wan abi hurairata radiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ɓe makki bi hasbi imri'in yoni neɗɗo mina shar'i moƴƴe bone tun an yaha ɓirande o yawitoto tun akhahu musidɗo makko al muslimu julɗo ɗum yonima bone to wiide omara bakkate haray omari lutti ɗum ɗon tun rawahu muslim oɗon sabaga gom ɗi feƴƴino towde nakkariban ko ɓatti bi tulihi ko neɓali feƴƴi bi tulihi juutugol hadis on addugol mo no juutoyi noon legol wani ibn mas'ud radiallahu anhu ani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qala wi la yadkhulul jannata natata aljanna man kana kala laati fi qalbina ka ɓernde makko mithqalu darratin yel argede jarta min kibrin temorde mawmintinare فقال رجل غرقو إن الرجل عندنا غرقو يحبه مجيدي أن يكون بلاتو صوبه جونج مكو حسنا نمؤي نلبا ونعله فد مكو حسنا نلبا فقال إن الله علنا جميل كولبا بده يحب الجميل جمال مجيدي كري كولباكو الكبر مون انتنار بطل الحق كسلا بالغون وغمت الناس إلى تقول إبده كل مون انتنار رواه مسلم ومعنى بطل الحق معنى كون سلاغ الغون أي دفعه ko tertagol ka bugo ka to wamtuhum yawitagol ɓe ay ihtikarum ko yawitagol ɓe waktu sabaga gom ɗi feƴƴi bayanuhu ɓangingol ɗum neɓaali e ngal dambugal feƴƴugal ɗo awdah no ɓuriri e feeñirde min haada dingal dambugal ɗo fi babil kibri ka dambugal yewtugal en fi mawnintinare wan jundubi yettama e jundubi bun abdillahi radiallahu anhu qala wi qala rasul sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah ummaki قال رجل غرق بوي والله الله تبارك وتعالى لا يغفر والله ميوني الله لا يغفر الله لفلان الله يفتح كاريه فقال الله عز وجل على ذلك من ذا الذي كهم أو يتألى علي منوون إهوريان الله أغفر ونم يفتح لفلان كاريه كهم awa inni min mi waɗi on seedeɗo ɗo gafartu law gomɗi mi yaafike omo o wondi o wallahi makko mi yaafotakomo mi yaafike mo aw wahaba to amalaka mi bonni golle maɗen a ayi goɗɗo yawitata ko goɗɗo rawahu muslim wallahu a'la wa a'lam.